I pozdrav svima ljudi, u današnjem klipu ponovo igramo Batman Arkham Asylum. Ovo je 4. epizoda, a ja samo ovo malo da smanjim. Music skroz do kraja, tako. To mi ni ne treba. A sad, da nastavimo dalje. Inače, ponovo moram ovo da spomenem, da ostavljate komentare dole da bi ja mogao da napravim klip odgovori na pitanja. Što želim da uradim. Answers and questions. Questions and answers. I dok smo već stali. Aha, ja mislim da smo snimili u prošlom klipu ovaj deo. Samo što izgleda da se do ovdje sačuvalo, tako da ću i ovo da odradim, a mi se vidimo kada ja ovo završim. I pozdrav svima, ponovo, evo, vratio sam se, prešao sam ono. Sad ovo da otvorimo. I idemo. Prošli put sam ovdje da stavim, mislim. Aha, sad još malo to si izlazio, dajte. Tačno iz ove zgrade, kako da kažem. I upravo mi se učinilo kao da mi neko laserom kroz prozor sijao u oči. Bez šale. Samo ja da vidim kako ću... Najbolje da počnem sa njim. Nothing. Yeah. Gde si pošao ti? Sad će drugi da dođu, valjda troje njih. Ovaj klip snimam dok ne izađemo iz ove zgrade. Sad će oni da dođu. Joker wants him found. Spread out. He could be anywhere. Then keep your eyes open. Now move. Moiste. Moiste. Wee. No. 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 I'll find you. Do you hear me? Yes, I hear you. Sad ste moji. Idemo ovog pa onog gore. Yeah. O, samo da me ne vidi. Njega ću na ovaj lakši način. Tako. Hop, hop. Tako. Sad možemo lepo da nastavimo. Tamo beše da. Ne. Da li je moguće? Dead end. Joker must have figured out how I was tracking Gordon. Officer Bull's trail stops here. Na šta liči? Kod je od metala.
Sad će ove da me zove sad. Trebamo ovo da skeniram. Yes, it is I, Edward Nigma, the Riddler, and more importantly, your intellectual superior. My genius has allowed me to easily hack into your primitive communications. My goal is simple. You complete a series of amusingly taxing challenges and, well, you'll see. Ready for your first one? Good. But be careful. Don't touch yourself on this sharply observed portrait. So you did it! Well done! I would have expected a child to work that one out, let alone the world's greatest detective. Baš me briga za ove njegove gluposti. Yeah. Ajde, sklanjaj se. Evo, ubrzam, to sam već rekao. Ajde, sad se sklanjaj. Ajde, beži. O, vidi ovo dole. We apologize for this interruption to our regular broadcast. Jack Ryder is live from the Gotham Bay area with some breaking news. This is Jack Ryder. Ajde, ulazi unutra. I evo sad smo skoro izašli, tako da ću i ovdje negdje sad klip da završim, samo dakle siđem dole, pa malo ovamo i ovdje će mi biti kraj klipa. I to bi bilo to, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Bye bye!